Directorate of Information and Public Relations Loinana All Manipur Journalists Union Working Union Loinana Ekoi Impal Corporation gi Ekoi support ka loinana nasi asi Irabot Square aina khanaba sigumba New Assembly Secretariat ki mayo of the Laiba sigum pham asida Swasthya Bharat Mission mari lenana Luba Nanba the campaign amoina Sengba Amurakai Sengopa Aduga Sai Mahom Chana Masu Kinabo Honaba Adu Mugi campaign of Satajavani campaign of City Quiding Maru with the Swasthya Bharat Mission Naibusi 2014 the Yahogivani as 2024 is the Sahitara Apung Pare and Sahitara Mapung Bharat Pasida Sahi Mahatma Gandhina Mana Pamjaramba Bharat Sininka Tambad Natana Luba Nanba develop with country and one of the Towa Hongkong Darkar lady Haibaki Wakanunda Mangonda other than nation they could tribute to Moina Nasiga Simba in Heski campaign Satabani campaign Satabada Aquina Akoibusida Akoi Pum Paganaba Ek Pair Makinam Iva Adi Himadida Aquina Usar Katu Mayam Puna Kamine and fighting Maru with the Aquina Lubanan Bivasi Ecoji Sai Sagi Yumda Holga Mapam Kunimata I Tabak Swam the way I school the way I college the way institute way Mapam Kunimata Lunana Tamda Honabasi Tangai Padavani I don't know I go to Lunan Bivasa Isazu Lunana Legadova Aduga Puning Wakal Amoju saying now sincerely walked over Matamdu Lubananba Leva Ama Lubalava Manipurama Aduga Amanamabu व्यवहार तो नबा मामागे प्रोफेशन तो वान जो मधुगी खेनब लेतना बेपुंग कुनी मक्कु एकोनी काय खुनबो उलबा थक्सी खासी नारबा अदुदी सपोर्ट मणिपुर म सपोर्ट भारत म बोइदा तोबा एकोगी कुंथा म ओइगनी हाइना देश की माइक